Izvinite, da li možda znate gde je autobuska stanica? Autobuska stanica. Ideš pravo, na levo stranu imaš benzinska pumpa. Dobro. I nema autobusku stanicu. Bio je tu, a sad nema. Znači pravo pa je pumpa sa leve strane? Da, ali autobusku stanicu nema više u Preševu. U redu, hvala vam puno. Bio, sad nema. Hvala puno. Preševo, grad sa skoro 35.000 stanovnika i bez autobuske stanice. Pre više od 10 godina stanica u centru grada je zatvorena i prodata. Kako meštani kažu, nova je bila planirana, ali nikada nije izgrađena. Nekada je Preševo bilo povezano sa regionom i Evropom. U samom centru nalazilo se mesto gde su autobusi vozili do Vranja, Kumanova, Gnjilana, pa čak i do Nemačke i Austrije. Postojala je jedna od najstarijih linija, broj 6, Preševo-Vranje. Mi što smo išli, lokalni autobus imaš 80-90 putnika. Preševo-Vranje, Preševo-Kumanovo, Preševo-Gnjilane, sve okolna sela, znači sve okolna sela su obuhvatali jedinstvo za inostranstvo subotom. Svaka subota u 9 sat za Nemačku direktno. Danas je Preševo saobraćajno izolovan grad bez organizovanog javnog prevoza, bez direktnih linija ka većim centrima. Put do Niša ili Beograda više nije jednostavan, podrazumeva više presedanja ili trošak koji mnogi ne mogu lako da priušte, a vožnja taksijem do najbližeg grada može koštati i do 50 evra. Građani kažu da su odsečeni od sveta. Ovaj problem najviše pogađa starije. Nekadašnji bolnički autobus omogućavao je odlazak na pregled i povratak istog dana. Danas takva sigurnost više ne postoji. Stanovnici ovog grada su pronašli sopstvene načine da prevaziđu nedostatak sistema. Oslanjaju se jedni na druge, porodicu, prijatelje, komšije. Solidarnost nadomešćuje ono što sistem ne obezbeđuje, ali upravo u tome leži problem. Iako retko govore o ovom problemu, jer ga rešavaju u tišini, snalaženje ne bi smelo da bude zamena za infrastrukturu, a pomoć komšije ne bi smela da bude jedini način da se ode kod lekara.